Yeah. Drastic, Lego, 1, 2, yeah. Ikasi lami kangisithi ngiyalifela noma abantu bangathini nhuma kule nale ghetto ngiyakhumbula leso sikhathi bebahlezi bangihleka bangisola bathakathi bathi ngeke ngiphumelele indlela zami bazifala uNkulunkulu iyayifula umuntu omnyama unestefe akafuna ukubona munye aphumelele ndinganihasha ngathi lies nadobuya nahumbula nawufula namarukhu ndibhakula nanto yanga ndonukunda namakhuwa boy Drastic, mini beast, I'm the best, ilarike Tsonga Rap, tayipusha hayi manyana Ka Tsonga Rap, milofaka mitafamba la Nabostana imafesha valusholana Leso rile la ticheri usitshika la Tsonga Rap itele penti high folk man Kasi why angathakisi ka fan rap Ayatanga nabo Metro nabo Adolf Ka Tsonga Rap anungula because uwek Ufuwe njebe na matreze looking like a fool Same time abantambu ngari kuba mop Kuti boy lo wa tissue wa tinyela meswitiva na Munhu huma ka so Tsonga Rap siya khinya na vo thairo va thakisa na tipiti uri xikwembu xa ku repa mara pfumala na hit boss wa ringa anaconda damn chere wena i tingwandla ya tlhavisa ni yi landza ni khome snapa ni yi tsima loko ni vona tani chava boy ni ku voice na beat ti-enemy swi nge pfuki swihlanganini wa repa leswi ya ku toilete boy so xangani u biwe hi skimi i mkhalabya a nga kona ekemini Tsonga Rapa yi n'wi niti ka Facebook talkative stakama ku 70 supazwa wiki mdala loyi twela witi xiposa kumbi kapungeni ni n'wi landza slow punch tsova nkolo wo bumbula a yi bifi leswi a swi lavi u kungula na nhloko ya gondoro xiposa kumbi i mbhongolo swi lava tshika rap iya joyina xingondo ximondo eyo lani u ta chima nta ku siya u thambini motherfucker twa tipo isha ni xibifi karhi n'wana xa tinyela musi wa ku kumuka loko repa u swi tshika swo tinyela nta ku xavela phaphasi boy ni switwini unifene a wu sika boy u fuwe njeve na makaka ntoni richa boy ni ku famba njena eyo mthanga yo titoni kanda man wa ku kumuka u kopela G-Max a unifene a wu sika a wu xeva hi snack big boss i mana nga ku chuta a ku nghala ya ilimi we a wu nghala ta ilimi huva kondlo mfana loyi wa hlupheka ku fuwa njeve va ku chuta va ku nghala ya ilimi we fana mina brekanyana lani nta ku rhanganga uba moya is the reason nga ri kona ka album liya nego u ta tshama u ri fan ku na xin'wani va ri kiya xi tshama ka bungeni mfana loyi wani khinya a hi nika leriwani hayi mani ku va kiva hambi wo ta hi mavoko mfana mina ni nga ku qiva wara Tsonga Rap aya vana famba tlanga le na xikandza xa popuni famba tlanga so laka repa ni ku lavi famba fela le hi wena ntlaku va ku rap a ilimi wek kambokota chavani na bungeni mi ta losa swi lava mtshika rap otherwise mi ta losa Mfika bya corona va sungula ku khohlola manange i rana ilimi ni n'wi kombeta mihlolo a ni voni nghala ilimi vona timbuti ta timall wa bonga tenda nghala swifuwo malebvu swi tenda recross ni plaga ilimi I will be the next boss mphaphela rape loko mceti cross mi xanisa rap leyi loko mphefoma ku twala Twitter wayi mi nga tshiki rap mi ya joyina xigaza the voice ta n'wi ta khwita You wanna play a little game?